Ngithanda ukulibingelela lonke kundawana elingali kuzo ngegama lenkosi uJesu. Sibonga ithuba elihle esiliphiwayo ukubana sifunde izwi likaNkulunkulu sindawonye. Sisazi ukuthi yilo ilizwi elisiphilisayo, yilo futhi ilizwi elisipha amandla. Kodwa ke singakaze siye phambili ngizaloyisa ukubana sikhuleke. Asikhulekeni. Baba wethu othandekayo ohlala ekhaya ezulwini. Siyakubonga ngokuphiwa impilo ukubona usuku lwanamhlanje singabaphilayo. Asilibali ukuthi phakathi kwethu bakhona abagulayo abasezibhedlela. Asilibali ukuthi abanye bagula besemakhaya. Izimali lemithi yokuthi bathole usizo kazikho. Sibanikela kuwe sengathi ungangenela. Sinanzelela futhi ukuthi abanye phakathi kwesikhathi esinzima kangaka ukuhamba kungekho lula. Bachiywe izihlobo kakukho lula ukuthi bayezilondoloza. Baduduze belapha bakhona. Khathesi aluba siyakuvula izwi lakho. Sicela Nkosi ukhulume kithi. Khulume kithi uveze okuyintando yakho kithi. Thina njengoluntu bese sivuma ukukulalela, sivume ukukukhonza. Ngalo ibizo lenkosi uJesu siyakhuleka. Amen. Sikhangela isihloko esithi sona siyawina noma kanjani. Kumbe nxa uthanda ungathi wena siyanqoba noma kanjani. Ngiyakhumbula emuva le iminyaka ethize emnengi ngisesengumbalisi. Bekufika izikhathi zokuthungamela abantwana sisiya emidlalweni. Kungaba imidlalo yokugijima kumbe kube imidlalo kanobhutshuzwayo eyebhora. Bekusenzakala ukuthi ekuhambeni kwabantwana endleleni abantwana bayabe besizwa belomfutho, besizwa belamandla, bathembe ukuthi lanxa kutheni namhlanje bayakunqoba. Bakhangele abadlali beqembu labo, bakhangele mhlawumbe abathemjiweyo intshantshu zabo. Batsho ukuthi lanxa kunjani siyawina noma kutheni. Endleleni lapha kumbe kuhanjwe ngezinyawo ngoba emakhaya phela imota zazingekho kakhulu. Kuhanjwa ngenyawo, bayahamba behlabela, bejabula bethokoza ukuthi namhlanje siyawina noma kanjani. Masinyane kuyafikwa lapho okudlalelwa khona. Umumo uyaphanga uguquke. Abantwana amehlo abo ayasuka kulabo abeqembu lakibo. Baphange bakhangele abeqembu leli abazadlala lalo. Bese bebona amajaha kumbe amantombazana akhulileyo nxa kuyi netball. Bakhangela abafana abangani baleziqhwaga. Bahle babone ukuthi eyabo itimu kayisoze iphumelele. Masinyane ukuhlabelela lokho kuyaphela. Ukuhlabela kuyadeda, kusuke kuye phansi. Uqale umdlalo, isuke ihlale, awubahlabele lalabana bethimu liyana baqalisa ukuhlabelela behaya iqembu lakibo. Abangapha bebona ngani ababo kababoni lutho, bayaphanga badede ukuhlabela kwabo kuphele. Ingoma esezizwakala kayisizo zalabe bengihamba labo. Ingoma esezizwakala sekungeza laba abanye okuzodlalwa labo. Kuyathula kulolu hlangothi ebesisuke sihamba lalo bethembile ukuthi ngempela namhlanje imiklomela yonke ngeyethu. Ngifisa ke ukuthi bathandekayo sinanzelele ukuthi ngitsho leBhayibhelini ikhona indaba eyomdlalo, kodwa yayingasiyomdlalo kangako, yayindaba yempi. iBhayibheli kuSambulo chapter 12 ngizafunda ngisukela kuverse 7 ngisehla. iBhayibheli lithi lona kwaba khona impi ezulwini. uMikhayeli lengilosi zakhe balwa bemelane lomgobho. Lomgobho ulezingilosi zawo walwa
njalo babengela kunqoba le ndawo yabo kayisabe isatholakala ezulwini. Umgobho omkhulu wasuphoselwa emhlabeni inyoka endala ebizwa nguDiabola njalo uSathane okhohlisa umhlaba wonke. Waphoselwa emhlabeni lezingilosi zakhe zaphoselwa kunye laye. IBhayibhili izihlobo ezithandekayo ithi kwaba khona isikhathi kulokuthula ezulwini, izinto zonke zihamba kahle ngoba phela kusesigodlweni sikaThixo. Kodwa nansi esinye isidalwa esasuka sanakana ukuthi singamelana lomdali ubaba wezinsuku, sacabanga ukuthi laso singaphakamisela isihlalo saso sisifake ngale phezu kwesikamdala wezinsuku. IBhayibhili lithi uThixo kakuthathanga lokho ehlezi phansi, kakuthathanga ethule. Kwavuka impi, uMichael waqoqa yakhe team, uDrago waqoqa yakhe team, kwalwiswana lapha uMichael loDiabola kwalwiswana. uMichael ulengilosi zakhe, isidalwa lesi esesilebizo ekade lingayisilaso, laso sesilezazo izingilosi. IBhayibhili bisisithi kwaba lo empi emangalisa ezulwini, kodwa uDrago, uSathane, inyoka endala, wasewiselwa phansi, akafumananga ukunqoba, wanqotshwa, waphoselwa emhlabeni. Izinto zonke ebezikade zihamba kahle emhlabeni, khangela nxa ungabuyela uye kuGenesis chapter 1, iBhayibhili izakulandisela ukuthi ekuqaleni uThixo wadala izulu lomhlaba. IBhayibhili landise isimo somhlaba ukuthi umhlaba wawungela simo, umhlaba kwakungela lutho, kodwa umoya kaThixo kukhayo senjalo wawukhona ezulazula phezu kwamanzi. UThixo waseqalisa kathesi ukuhlela izinto zakhe. Wathatha lokhu wakubeka laphana, wathatha lokhu wakubeka laphana, wathatha lokhu wakufaka laphana. Uthe esekhangela, ungaya kuchapter 1 kaGenesis verse ngelika 31, wachibilika umdala, wakhangela emuva, wathi yena bheka kuhle kakhulu. Uthe esetsho njalo uThixo wathatha umuntu ayemdale ngomfanekiso wakhe, wathatha umuntu ayemnike ubukhosi, wathatha umuntu ayemnike ukubusa, wamfaka ensimini yase-Edeni ukubana ayilinde, ayigcine, ayinakekele. Kodwa kuchapter 2 kaGenesis verse ngelika 17, umuntu uphiwa imingcele, uphiwa imikhawulo, uphiwa imigoqo ukuthi ungenza konke, udle konke santana. Kodwa nxa kufika kulesi sihlahla esokwazi okuhle lokubi ungaze wasidla, ngoba ngosuku usidlayo ukufa kuzangena, life lokufa. Angazi ukuthi sikhuluma ngendaba oyijayeleyo yini mhlobo othandekayo. Angazi ukuthi nxa sifunda kanje indaba leyi kuwe ithini. Masinyazane isithe esinqotshiweyo ezulwini lesiya saphoselwa emhlabeni siyeza sizongena ensimini kaThixo, sisesimeni senyoka, sithole abantwana bakaThixo behlezi uAdam loEva kulokuthula, izinto zonke zihamba kahle, sifike siyehlala kusona leso sihlahla okuthiwe singadliwa. uEva nanguyana uyazulazula ensimini azayefika esihlahleni, asikhangele isihlahla, inyoka ibisivula umlomo wayo ikhulume laye, ithi kanje uThixo utheni? Uthe lingaze ladla konke okulapho uEva aphendulane lenyoka, kufike esigabeni sokuthi athathe isithelo laye adle, ngoba esebonile ukuthi siyakhwabitheka njalo singenza umuntu ahlakaniphe abe lolwazi. Ngiya ngaphi bathandekayo? uSathane esenqotshwe ezulwini kagoqanga
izandla. uSathane senqotshwe ezulwini wakwazi ukuthi kulalapho inhlamvu kaThixo ehlezi khona, wakwazi ukuthi kulalapho uThixo akhangele khona emhlabeni kubonaba abantu ababesanda kudala. Wasesiza impi yakhe wabaleka kuyo ezulwini wazoyithuzela lapha emhlabeni. Masinyazana ungaya kuchapter 4 kuyazalwa uCain kuzalwe uAbela. Ngokuya kwesikhathi uCain avuke, kuvuka okunye kwakungakaze kubonakala, kuvuka okunye kwakungakaze kwaziwe. uCain avukele umfowabo uAbela ambulala. uAdam loEva bayakhangela bananzelele ukuthi nanku okwakutshiwo nguThixo, bazwe ukudabuka kwenhliziyo, bazwe ubuhlungu, zehle izinyembezi emehlweni, bakhale probably baswele umuntu obaduduzayo. Ukufa kwengane yabo sekungenile, ukufa sekubuhlungu. uSathane sihlobo esithandekayo uyananzelela ukuthi ezulwini kangenelisi, ezulwini senginqotshiwe. Abesebona ukuthi indawo engcono yokuzokulwela ilapha emhlabeni. Kuvele kunjalo, sisafunda sasinanzelela nxa ungani ulomfowenu owesatshwayo omkhulu ochayayo, kumbe ngini ubabakho yindoda phakathi kwamadoda, abantu nxa befuna ukumzwisa ubuhlungu kabalandi yena, bayagijimela kuba ebafaneni, bagijimele kuba nawakhe, bababambe babachaye. Bayakwazi ukuthi lanxa lwane ngazabuya zophindisela, kodwa useke walihlukuluza. uSathane ke laye wasebenzisa, kumbe usebenzisa indlela enjalo ebantwaneni bakaNkulunkulu. Uyagijima uSathane azolwisa, abuya buse emhlabeni, agijima ntelayele. Yikho phela encwadini kaJobe uzafunda uthole loliyana usuku uSathane kuhleza abantwana bakaThixo bahleze emhlanganweni omkhulu ezulwini. Umlimi ambone laye uhlezi, ambuze, wendoda uvela ngaphi? Athi ngivele emhlabeni, ekuzulazuleni kuwo, ekuhambeni phansi laphezulu. Uyabona umuntu ongela program uyazulazula, umuntu ophelelwe luhlelo uyahamba, kala cebo kala plan. uSathane wenza njalo. uThixo abesebuza athi uyibonile yini inceku yami uJobe? uSathane ahleqele phezulu athi yena ngithi uyakukhonza ngenxa yokuthi umvikele. Akususuthango, uthango ombiyele ngalo, uthinte konke lakho, uzabona ukuthi uzakuthuka njani. Umlimu avule athi alright, uJobe usemandleni akho, ngiyambona esehla afika chaya izifuyo, ezinye ziyatshontshwa, kufa izisebenzi, ezinye ziyabulawa, abulala abantwana abali10, akufe izisebenzi. Angikwazi ukuthi kwafe zingaki, kodwa kuyo yonke into eyayisenzakala kwakusiba lo yedwa ophumayo azobika. Masinyane uJobe ngokwakhe uyabanjwa ngumkhuhlane, atshaywe ngamathumba, atshaywe izilonda umzimba wonke, athokoze uSathane, sengimtholile. Engxenye ngingakhuluma ngoJobe, ungabona ngani yedwa. Akhona amadoda labesifazana abahlukuluzwe nguSathane empilweni yohambo lwesiKristu. Abanye kwezinye izikhathi babebanjwa baphoselwe emgodini wezingwenyama, abanye kwezinye izikhathi babanjwe basahwe ngenxa yokumela ivangeli, abanye babanjwe baphoselwe esithandweni somlilo. Yebo, kungani izinto kazisahambi kuhle kule ithimu yakoJesu? Kungani leye yinye yanqoba? Ama-supporters angikhona asehlabela kakhulu kulelo uhlangothi lwakoJesu. Ingoma sezehlile, ingoma sezidedile, kodwa mana mbijana kukhona okunye osekusenzakala. Ikhona enye iplay, ukhona omunye umdlali osechaya iwarm up laphana olungisela ukungena. Ungaya eBhayibhelini kuLuka chapter 2, usuke emavesini kuvesi 8 usehla usiyafika kuvesi ngeka 13. iBhayibheli iyakhuluma ngokuthi kwelinye ilanga abelusi bekhangela izimvu zabo belindile ebusuku, nansi ingilosi yehla ivela ezulwini
ifike ithi madoda ngililethela indaba ezimnandi, madoda ngitsho emzini wenu kuzelwe indoda engumesiya, kuzelwe indoda engumsindisi ogama layo kunguJesu Kristu, uzelwe emzini kaDavida. Masinyane iBhayibhili yalandisa ukuthi kwabonakala iqula lezingilosi sezihlabelela lalesi sithunywa zithi udumo kuThixo, haleluya, malibongwe izulu, kakube khona ukuthula ebantwini. Kodwa amadoda lawa ngabelusi ayengakakuzwisisi okuhlatshelwa izingilosi. Ithimu yezingilosi esapotayo iyahlabela ithi yes, iplayer entsha sizongena lapha kuzadaleka umahluko. Iplayer ezongena kathesi emdlalweni ngumsindisi uJesu Kristu, yena kanye owayebizwa kuthiwa nguMichael, owanqoba isitha ezulwini. Uselandele lapha emhlabeni ezobona indlela abantu bakhe abahlukuluzwa ngayo. Uyasondela uJesu, uSathane amzama amzingele afisa ukumbulala elusane esebenzisa uHerode, kodwa ehluleke. UThixo amsuse ayemcatshisa akhulu umntwana. Nanka amasapota team kaJesu ayathola ilizwi, ayaqalisa ukuhlabelela, aqalisa ukumlandela, amdinge, ambone eKhana laseGalile, amdinge, bagulelwe ngabantu babo, bahambise kibo bayethola ukusila. Ngitsho afike emzini wakoLazaro eBhethani athole uLazaro sefile wangcwatshwa. Batsho bathule 4 days ebekiwe. Ngabona ngalesi sikhathi usenuka. uJesu athi ngitshengiseni lapho elimbeke khona. Bambone evula amehlo eziphofu, bambone evula izindlebe zezacuthe, bambone echwaphulula izandla lenyawo zezigoga, bambone vusa abafileyo, bahlabele. Ithimu yakoJesu wathola amazwi okusapota futhi, baqhubeke, siyawina loba kanjani. Kodwa ngokuya kwesikhathi bayakhangela, bananzelela ukuthi mhlawumbe lokho ebesikucabanga kungani kakuseyikho, lokho ekade sibona ngani kuzakwenzakala kungani izinto sezitshintshile futhi. Indaba ngisitsho njalo, nangu uSathane uyamlanda uJesu, afika amlinge athi phela zwana ndoda, okuyinto lokhu ngiyakwazi ukuthi wena ubuye lapho ukuzosindisa abantu, ngiyakwazi ukuthi wena into eyilandileyo yikuzohlenga abantu. Singakwenza nje okuyinto lokhu kube lula, singachaya idili. Angithi liyakhumbula ukuthi ngitsho leZimbabwe khonapha emdlalweni webhola kwake kwaba lesikhathi okwakuphuma isyndicate liyana okwakuthiwa yiAsia Gate, okwakuthiwa abadlali beZimbabwe bahambile bayathengisa umdlalo ukuze baphiwe imali. Babephiwe imali ngokuthi banqobile, baphiwe imali ngokuthi balingene bayenze idraw ngesilungu, kodwa lapho babephiwe imali ukuthi badlise iteam yeZimbabwe. Kwaba lama court cases, bangena nke bathonisiswa lapha lalaphana. Siyakhumbula abanye babo bemiswa ukudlala. uSathane usebenzisa istrategy esifananayo. Uya kuJesu uthi ndoda, akudingeki ukuthi uyekufa, akudingeki wena kambungu umuntu kaNkulunkulu, umuntu ophakemeyo kangaka, futhi lamandla akho konke lawo ngiyakwazi ukuthi uyabona nje ungaphonga ungikhothamela, uphonga ukuthi viyo ci mbijana imhlaba yonke le, yonke limhlaba lonke, mhlaba yonke le ngiyakunika, ngikunike labantu bonke labo zamile othanda olanda ukuzobahlenga, ngiyakunika konke kubuyile. Akudingeki ukuthi kuze kuchitheke igazi. Uyazama uSathane, ngitsho la namhlanje empini esiphakathi kwayo, empini phakathi kokuhle lokubi, uyazama ukusitshengisa amaflawuzi omhlaba. Uyazama uSathane ukusikhombisa akudingeki ukuthi uhlupheke, ungaqumela nje uye laphana izinto
izinto ziza kulungela. Akudingeki ukuthi usadalala ufuna ukuya phezulu ngale. Nxa ungowesifazana ungazwanana nje lomqhashi, uzwanane lomthungameli, izinto ziza kuhambela kahle. Nxa ungumuntu omutsha akudingeki man ukuthi usadalale uginqe lamabhuku, usadalale uzame ukuqalisa ibhizinesi kusikhathi esinje. So ungazidingela umama lawe othize onothileyo ongakubless. Uyabona ufuna ukwenza izinto zingani ziba lula ebantwaneni bakaThixo, kanti ngokwenza njalo ufisa ukuthi abantwana bakaThixo kabadliwe. Esebonile ukuthi icebo lakhe kalisebenzi, uyamthatha uJesu ambethele esiphambanweni, atshaya izandla, athinta ituthuli, athi kathesi sengiqedelane laye. Afaka ilitshe, afaka amasotsha okulinda, athi kavuki sengiqedelane laye, okwakhe kuphelile, wangehlula le esemzini wakhe. Kodwa lapha kukwami, lapha iterritory yami, indawo yami, sengiqedelane ngaye. Hawu bathandekayo, kanti kabuzange elangeni. Nxa wayembamba uJesu, abafundi, amasapota, abalandeli bakaJesu, abethimu yakoJesu ukuhlabela, ababecabanga ukuthi siyawina noma kanjani, bembone ngene eJerusalem izolo laphana, bacabanga ukuthi yes usesiyathatha isihlalo sakhe. Hayi kwehlula, bambone vuma ukungena ethuneni, badangala. Kodwa babengabuzanga phambili, masinya uyavuka uJesu. Nxa evuka memezele kuMateyu 28 verse ngelika 18, uthi amandla wonke aphiwe mina. Ngezinye indlela abakhetha ukuhamba lami, ngezinye indlela abakhetha ukungilandela, ngezinye indlela abakhetha ukusapota ithimu yakoJesu. Lanxa kungakhanya bengena phakathi kwamavalizi, phakathi kwamagoronga, phakathi kwendawo ezijulileyo, badlule ebunyameni, badlule phakathi kwezinsizi, kodwa bangakhetha ukuhamba loJesu olamandla kukho konke. Ukunqoba kungokwabo, ukunqoba kungokwabo. Uyadlulela phambili uJesu kuJohane 16 ivesi ngelika 33, amemezele athi yebo lingahlupheka emhlabeni, yebo lingadangala emhlabeni, yebo lingathwala nzima emhlabeni, kodwa zihlobo ezithandekayo, manini isibindi ngoba mina ngiunqobile umhlaba. uSathane kazwisisi ukuthi kanti usechaywe yini, kazwisisi uSathane ukuthi kungani usengane enqotshwa yena kade eqalisa izinto zihamba kuhle. Ngifisa ukukuvezela lokhu mhlobo wami othandekayo. Unqotshiwe ezulwini uSathane. uJesu wamlandela emhlabeni lapha, wazomnqoba futhi. Yebo angazama ethusele, avusa izimpi, avusa amathonado, avusa amatsunami, iziphepho, avuse ngitsho katheso corona, afisa ukuhlukuluza abantwana bakaThixo. Imizamo ikuqhatsha kwenkomo efayo. Kudala wanqotsha uSathane bathandekayo. uJesu wamnqoba ezulwini, wazomnqoba lapha emhlabeni. Mana ngike ngikhulume, ngiyazi ukuthi kulabantu ababebukele umdlalo wenguqu. Ingakhona ithimu oyithandayo kwamagama, ithimu oyisekelayo, ithimu oyizwelayo mhlawumbe kwesinye isikhathi. Zidlalile izolo, zidlalile kuThange, walibukela ibhora lakhona, wabona nansi yane sokuqala siyangena, sangena sesibili, sangena sesithathu, sangena sesine. Yebo like lazuza ama-free kick endaweni ezinhle, yebo like laphiwa ama-corner kick, yebo like laphiwa ama-penalty. Uyibukela ibhora kodwa kalihlohlanga, umdlalo waphela uyi-4-0. Ngeva kwensuku ubusuthatha isikhathi sakho uhlale ngemva kukamabona-kude wakho, ubukele kutsha umdlalo weqembu olithandayo. Kahle kahle ufisa ukuzwisisa ukuthi kwenze njani, ufisa ukuzwisisa ukuthi sidliwe njani. Ubone liyaqalisa, liyani ngakahlohli, selile penalty,
angikuboni usukuma ucelebrate uthabela ukuthi seliphiwe ipenalty ngoba uyakwazi ukuthi kayihlohlwanga leyo penalty, uyakwazi ukuthi umdlalo uphele njani. Ngiyalapha bangane benkosi ukuthi silapha emhlabeni usathana ngakhanya echaya ama crossbar, angakhanya lama penalty amaningi, akhanya ngani nguye dominator ipossession, bayaphaselana lezingilosi zakhe, bayaphaselana labantu ababi, abantu ababi bayaphumelela, izinto zikhanya zibahambela kuhle, abantwana bakaThixo sebeququbele bagoqa izandla kabasabona ukuthi kwenzakala. Mana ngususela umhlola umdlalo kudala waphela, uJesu wanqoba, bonke abakhetha ukuhamba lo Jesu banqobile. Ngithanda umuca obhalwa nguPaul, ngivumele ngiubale encwadini yabaseKorinte besibili ngo4 ivesi ngelika 8 lo 9, uthi yena sicindezelwe hlangothi zonke kodwa we are not crushed, kasiqedwanga kasiphelanga. Yebo singabe sithwele nzima, imkhumbulo kayisaboni, kasisazi ukuthi siye ngaphi sibambene, kodwa kasilahlekelwanga lithemba. Yebo siyazingelwa insuku zonke kodwa kasilahlwanga, singawiselwa phansi kodwa kasibhidlizwanga. Bantwana benkosi ngiyalitshela ngiyaphinda, ngumdlalo wadlalwa kudala. Nxa wawungakawuzwa siyawina loma kunjani, siyawina loma kunjani. Kulo jaha engake ngezwa kuxoxwa ngaye indaba kamfana owayelebhuku lakhe elibala. Uyabala ibhuku njengoba nje nithwele iBhayibheli lapha, afunde ebhukwini lakhe laphana. Nxa umuntu efunda ugwalo thize, kuyaba lo muntu oyedwa alandelayo esingathi ngumlingiso nguye ohamba phambili, the main character ngesilungu. Athandane laye, ambone senza kuhle, la yathokoze. Kodwa masinyana besebona nawu ngiyana wagula, wachaywa ngabantu, wangena ejele, wangena esibhedlela, wafelwa. Kwathini? Hayi, umfana wathi kanti sekuhamba njani la? Umuntu lo kangisabona ukuthi izinto zakhe zihamba njani. Hayi, wabeka ibhuku esedangele, waphoselale, waqalisa ukukhohlwa ngebhuku leliyana kade libala. Masinyane umngane wakhe wasesithi kanti kadubala ugwalo thize lapha, sekutheni ngogwalo, indaba usululahlile. Abese sithi yena, ayi angithokoza indlela umlingiswe bengimthanda izinto ezimhambela ngayo. Lwana wathi indaba ungagijima uyefunde ekucineni. Wasegijima wayavula amabhuku amapheji okucina, ekucineni laphana wabala, wathola nangu lwana umuntu akade ehamba laye, umuntu akade emthanda, usenqobile, usehlezi kuhle. Wabuyela wayavula ibhuku, athi la efika lapho kuthiwa watshona phansi, izinto zaba nzima. Athi mana mbijana, ngawukayifika lapho engifike khona mina, ngawukwazi lokho engikwaziyo mina. Zwana mhlobo wami othandekayo ngalolu suku lanamhlanje, ngithi lawe gijima uye kucineni kweBhayibheli, gijima uye kucineni kohambo. Usambulo ngu1 ivesi ngelika 18, uJesu esenqobile uthi nginguye ophilayo, ngangifile kodwa bheka ngiphila kube ngunaphakade. Ngilezihluthulelo zendawo yabafileyo, ngilezihluthulelo zokufa. Yebo singabe sibonile impikiswano phakathi kokuhle lokubi, kodwa uJesu unqobile. Ububi bungakhanya ngani buhamba phambili, kodwa uJesu wanqoba. Ekupheleni kohambo uyeza masinyane uJesu uthi ngilomvuzo wami ukupha ilo lalo oqhubeke esupporta iteam yako Jesu, oqhubeke ebambelele ku team yako Jesu lanxa kadingani yadliwa, kodwa ubambelele kwaze kwafika emaphethelweni. Ngiyaqinisa ngalolu suku bathandekayo ukuthi siyawina noma kanjani, siyawina noma kanjani, siyawina noma kanjani. Hathi ngawethu amandla kodwa ngamandla ezulu. Bengiloyisa ukuthi sengani ukunqoba lokhu lawe kungaba ngokwakho njani. Thatha ukuphila kwakho ukubeke esandleni sikaJesu. Thatha ukuphila kwakho uvume undodo ongakaze anqotshwe ukubana akunqobele. Nxa ukhona othi ngiyakufisa lokhu kunqoba kube ngokwami, kungani ungaphakamisela inhliziyo yakho kuJesu ngalesi sikhathi aluba sikhulekayo? Baba othandekayo ohlala ekhaya ezulwini,
Siyabonga ukuthi ube lathi phakathi kwenkonzo yethu yanamhlanje. Sathane uyasihlukuluza usithwalise enzima, kodwa esikubongayo ukuthi ilizwi lakho lisinika isiqiniselo ukuthi ngawe siyawina noma kanjani. Bangalimala abanye sibathembileyo basubstitute, kungena abanye bafe, kungena abanye kukhanya ngani team yako Jesu iyadliwa, kodwa ngenxa yokuthi wena wanqoba kudala siyazi ukuthi nxa sibambelela kuwe sizanqoba noma kanjani. Sincedise, qinisa ukukholwa kwethu kuwe, siphakamisela izinhliziyo zethu kuwe namhlanje. Milisa ukukholwa kwethu, ukusingathe, usenzele kahle. Ngalo igama lenkosi uJesu silibonga manje kuze kube phakade siyakhuleka. Amen.